sithe uqhela kungeka Shembe. Ngifuna lana ukuthi singamjaja yena uShembe ukuthi uwrong noma uShembe ajaje himself. Njengoba nijajana ngoni niyamjaja vele uShembe ukuthi no Shembe naye uyanijaja ukuthi le wrong. Kodwa ekugcineni into esihlanganisa noShembe igazi. Mawufunda incwadi yezenzo 17 uyayifeza uPaul ukuthi zonke lezi zinto uNkulunkulu wayidala magazi linye. Njengoba ngoni mawugula nje kufanele ufake igazi ngishigazi leli yafakwa kuwe ngoba nidalwe ngegazi elilodwa nezonke izizwe uNkulunkulu wayidala ngegazi elilodwa elifanayo. Ukuhlukana kwamasiko enu akusho lutho khona. Nikusho ukuthi kuyinkolo yethu angithi ke uma ulandela inkolo yobuKristu uhamba ngaleyo ndlela yobuKristu. Enkolweni yobuKristu nguni zonke izinto ziyenziwa like ezinye ezingamasiko, lawo masiko amahle. Kodwa amasiko amabi amasiko amabi mnguni mhlambe njengokuthi makushona umuntu etholiwe lelinye liyendiswa awasebenzi elokhuzaneni enkolweni yobuKristu ngoba uKristu uthi ungabulala. Kodwa izinto ozenzayo mnguni uzenza wase ukuthi aziyona inkolo, zingumkhuba nje wesizwe sakini ezingeke zikungenise endawo futhi ngeke ikusezulwini ukuthi wena uzoyezulwini ngoba wagcina isike lithile. Ziyokusebenzela kuphela emndenini. Kodwa phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu ufuna ukukholwa kuphela kwena. Imali bantwana. Inkolo ifica okhokho bethu bakho. Okhokho bethu babethi bakhonza umveli nqake. Uyabona ke bazokwehlulelwa ngalokho okukholwa kwabo. Ikhona bazokwehlulelwa ngakho. Uyabona njengoba babeyigcina nje izinto kwakuthiwa kayigcinwa ngaleso sikhathi babekholwa labo bantu ngoba lokho ababethi umveli nqango ufuna ukuthi kwenziwe 1 no 2 no 3 babekwenza kunjengoba kunjalo. Inkolo yobuKristu ayengakafiki mhlawumbe bakwemukela lokho bengakase nenkolo yobuKristu. Okay ke baba. Inkolo yobuKristu kodwa uJesu uthi angisile ukuzoyichitha leyo mthetho ngizoyigcwalisa. Kufanele uwazi ukuthi uwenza ukuthi wenzani. Yabona. Siwayekeleni amasiko okholwa okwakholwa okhokho bethu besebenzisa leli likolo mkhubulwane yonke leyo. Angithi sivele sakudraw konke sakushiya. Sathatha lokho esikutshelwa njengamanje. Why siyeke ngoba kukhona phela ukuright okwakusetshenziswa okhokho bethu bekhona lokho ni njengoba uthi wena bayohlula ukuthi bayokwehlulela ngakho thina siyohlulelwa ngani njengoba sikuKristu ingani phela nasenika uKristu asele sahlulela niyokwehlulelwa nani ngemsebenzini yenzileyo uma uwenze kahle uyothola umvuzo wokwenza kahle ma ungenzanga kahle enkolweni yobuKristu ngeke silithwala icala lokuthi sashiya okukwethu sathatha ukufikayo niyalithwala kubani la siyakhona kanti umdalo ubani wayedala zonke lezi angeke silithwale lelo cala angeke silithwale ngoba phela uyabona uthi umpostoli uPaul ungabikho umuntu onilahla ngemkhosi amasiko nangokuhla nangamasabatha ngoba zonke lezo zinto zazi isithunzi nje zazifanekisela okuzayo yabona so ke wena mawuthi ngeke ulahlwe wena umnguni ngokuthi awuligcina ngesabatha ngeke ulahlwe wena umnguni ngokuthi udla inyama yengulube ngeke ulahlwe ngokuthi
udla okushisayo noma ukudla ukudla okushisayo yabona wena uzolahlwa ngokungakholwa kwakho uzolahlwa wena ngento uyabona ephuma la enhlizweni yakho nathi into ezolahla wena ukuthi uyabona ngeke ulahle ngokuthi ubungangeni lapha kwamakhelwane ubungangena ayikulungile lo kodwa uzolahlwa ngezinto ezila kuwena enhlizweni okafuna ezinye ezimbuku ilahla ezinye ngazo nje into ezolahla wena awuzukubuzwa lapha ngamakhelwane wakho ma ungakholwanga ke inhliziyo yakho ibihlezi igaya ibozi njengoba ngeke ngiswebesha abantu bethi igaya ibozi suneke inhliziyo yakho igaya umbila ayibozi futhi bamndwandwe uthi ngingafika ngikhethe inkosi ngibhabhadiswe bese ngihlala phansi kodwa inhliziyo yami ayi-right ngizohlulela ngeke ngoba okhetha inkosi lithi iBhayibheli ningakuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye okhetha inkosi uJesu ngeke afike akukhulule emaketangweni bese wena uyahlala ukuba ukhishima imalahle ngiyamazi nje ngiyathandaza kwenza konke uJesu ufuna ukuthi wofunda indaba yamathalente emsakazi ukuthi owanikwa amathalente awu5 wasebenzisa kwaze kwafika lo wanika elilodwa wafela ukuthi walishuthe walifihla walahlela ukuthi unikeza umsebenzi akawenzayo uJesu uthi hambani noshumayela ivangeli ma usulibonile kusiza nawe hamba uyotshela abanye ngalo hayi uhlala babundwana sengifikile ebandleni lakho ngafika ngangena ngabhabhadisa ngeziwa konke ngahamba ngayohlala phansi kodwa ngiyekile ukulishumayela ngilifafaze izwi likaNkulunkulu ulishumayela kanti ungithole wena ngithi vele ungithole ngisemgwaqweni ngishumayela ngibayalela ithempeli wakuyalela ithempeli nina khona ingoma engiyithanda enihlabelelayo hambani webafundi niyobatshela indaba ungasho kanjani ukuthi uhamba ulihlale phansi ungasho kanjani ubaba lona uyavuma ukuthi uhlale phansi uvuma ukuthi uhlale phansi avuma ukuthi hambe uyoshumayela indaba ngiyakuzwa iy'mbuzi zovukela ey'mbuzini nezimvu zivukela ey'mvini cha angiyekile kodwa ukushumayela izwi ngone uyekile mawuhleli ngihleli la uhleli khona la uhleli khona uhlezi ezweni uyabanje uJesu ma emkhulula umuntu uyabona wana ngeze ngalo wesifazane eSamaria wathi mayesebone noJesu wathi uJesu hamba kuyolanda indoda yakho wamthuma lapha namsakazi la uJesu kuthiwa wakhipha khona amadimoni awu6000 esweni lamaGerasa wathi uJesu kuloya muntu hamba uyobatshela ngakini ukuthi ubani ukusizile wamnikeza umsebenzi azowenza ukwemukela uJesu kuwemukela umsebenzi okufanele ukuthi umenzele wona manje mina bamndwandwe ila yami masihlulelwa ngokweBhayibheli noma ngokwemithetho yamabandla yamasonto phela hlukelela imithetho yawo umthetho kaNkulunkulu wodwa ungawuchaza webandla lakho nami ngawuchaza webandla lami kodwa umthetho kaNkulunkulu wodwa thanda umakhelwane wakho njengoba thanda inkosi uNkulunkulu wakho ngakho inhliziyo yakho uyabona manje ke ngiyayizwa impela babundwandwe ake siye le ngoba naseBhayibhelini siyathola ukuthi abantu akakhuluza amakhosi ebe namakhosikazi abanqwa bese sizathina ke ngokwesintu njengoba nathi esiphila isintu masilandela imlando impela hayi inhliziyo nga5 abanye banenhliziyo kunjalo impela ngoba nathi amakhosi akithi impela beshaya amakhosikazi amanye 20 nga40 amakhosikazi manje ngisho ukuthi ngoba phela bebengayazi iChristianity bebengayazi iChristianity so bona bahlala phi ngisho ukuthi iba njani indaba yabo yabona la asiye kubona lamakhosi washoyo Davida nabanye ababe bafazi ngeke ngayithinta indaba kaDavida ukuthi ma urefera kuDavida urefera kumuntu owayengakholwa ukuthi uthanda uNkulunkulu
ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu nabangakholwa uma ezobasebenzisa bayenze leyo nto abathi akayenze. Yabona? So like uDavida aziningi izinto abantu abayirefeya kuyena naleyo kugano ngamakhosikazi amaningi kodwa uDavida wahamba nesiqalekiso uNkulunkulu emqalekisile saze kwaze kwabe edlule emhlabeni eqalekiswa uNkulunkulu ngoba wayevele enawo amakhosikazi wayesethatha lo yankosikazi wendoda okwakuphela kwayo inkosikazi wayibulalisa empini indoda wathatha unkosikazi owazana uSolomon. Yes. Lo nkosikazi lengane ayeyikhulelwe indoda yakhe ingakafi. So manje yafa leyo ngane ngoba uNkulunkulu wayethe inkemba angeke isasuka. Ngeke yafa leyo ngane kwase kuthi uSolomon wase bayi firstborn kuDavida kulo nkosikazi ayemthathile. Wagcina uSolomon kwawuyena othatha ubukhosi. Yabona ke njalo kodwa laba abantu babehamba owayehamba nomthetho kaNkulunkulu ngaleso sikhathi vele akanankinga ngoba wayethandwa uNkulunkulu enjalo. Manje isiqalekiso sona singena kanjani ke lapho maye ukuthi uDavide wakwazi kuye lo nkosikazi wazala uSolomon. uSolomon obalwa nje inkosi eyinohlakane oqalile waphinde waqhamuka uJesu futhi kuyo leyo. Uyabona ke uthi ke uNkulunkulu kuDavida uqala ukuthumela umprofeti kuye uzothi umprofeti Nkosi lapha endaweni yakho ukhona umuntu lapha onezimvu eziningi noma wathi izimvu noma wathi izinkomo wathi iziningi wathi uthema kufika isivakashi sakhe esiqavileyo wahamba wayothatha imvu yomuntu ukuphela kwaye ekhuluphalisiweyo wahlabela isivakashi sakhe wathi uDavida kuphila kukaJehova akafe nokufa lo muntu wathi umprofeti uwe Nkosi wena Nkosi uthatha inkosikazi yomuntu ukuphela kwayo eyilungisele wayomubulala wangena kuye usumbuleleke ngaleso senzo sakho uNkulunkulu uthi angutshela ukuthi angeke inkemba iphume endlini yakho. Yabona? Yagula ke leyo ngane angithi indoda ifile yazalwa ingane yagula ingane uDavida wasila ukudla ethi uNkulunkulu uzomdabukela uNkulunkulu wayithatha ingane yashona wakhumula ingubo zokusila uDavida akuphelanga isikhathi uDavida kwasuka enye amadodana akhe yabamba indodakazi yakhe yayibamba yalala nayo ayidle ngola yakhala intombazana ayitheka kwazi ukuthi umfowabo wale ntombazana wamema inqina yomsenge emveni kwesikhathi wafike wambulala lo bamba udade wakho angithi kubanjwe usisi wakho usuzosuka ke manje wakhe itulo lokuthi ngoba ibirthday yakho asabe siye lokuzaneni lapha golf course lapha sifike sithi mase simnandi lapha bese uthe incebe zakazi ngibabe sekubulala yahle inkemba kuDavida kusho ukuthi mayisi isidlile inkemba kuDavida wasesehlala khona ngapho lo mfana uAbsalom indodana kaDavida yahlala khona le yaze yawuncengelwa induna kaDavida ukuthi ayibuyise ekhaya yabuya ithe mayifika ekhaya bafike bathi abontanga yabo bathi wena njalo ufanele ukuhlala esihlalweni wena Absalom uwe njalo ufanele uhlale esihlalweni ngakho uyikhehla lisuke manje wavele wafuka nje bovu Absalom wafukela uyise ngomkhonto wabaleka uDavida inkemba njalo ayisukile phe kwakhe bathi abafowabo bakaDavida bathi yabona uxabene noyihlo nazi zanizishe ngemuva phe kwazo kwabanje umdiyati yabakhweleza lokazi nika ayise lomfana okhweleza lokazi nika ayise yabambani hamba ngomnyuzi babusando kibele yasho manje uhambe ehlonza into wayeneshluthu eluka amagoda wathi uthi yaphuma phansi kothathawe wawuwa ilophuzana
wawuthatha wahamba umnyuzi wasaleleka. Awu. Wafika uJowabi induna kaDavida wamficela ngafika wambulala. Inkemba ayiphumanga endlini kaDavida. Kwasala nje kuba nje nokufakwa izingane zakhe ngenxa yokuthi uNkulunkulu wathi inkemba ngeke iphinde iphume nje. Hayi ngoba vele kwakuvela kwisikhathi senkemba vele. Cha, igama likhulumileyo nje wathi nje inkemba ngeke sasuka endlini yakho ngoba wabulala ngenkemba. So ke le eyokuvela kukaKristu la ivela nobusha ngoba eqaleni ma ufunda incwadi like oJeremiah bayakuveza ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu kade esekhe sebonakala izinto ezideni wathi abantu bami ngiyobuya ngibavusele umprofeti onjengabo oyokhuluma njengabo. Wathi kodwa imithetho engiyomnikeza yona ayisekubhalwa ey'bhebheni zamatshe isiyobhalwa ey'nhliziyweni zabo. Yabona lento ke isitshela ukuthi ke Ncebo inhliziyo okusenhliziyweni kufanele konke kube kuhle. Umthetho kaNkulunkulu kufanele kube yiwo hlele enhliziyweni hayi amawongo enzondo nokufuna abafazi abaningi. Cha lokho uNkulunkulu akazange ngasho ukuthi yoba nabafazi abaningi. Uyabona nje yohamba nje ngendlela ukuthi lo umkhethileyo kwemukela ukuthi umkhethele uNkulunkulu yena leswa wuye. Manje njengoba amabandla ehlukana manje eMaromeni idivorce ayikho ayivumelekile noma phi ekukholweni Ncebo. Uyabona bathi abafarisi kuJesu awusitshele uMose wabeka wasibhalela incwadi yesehlukanisa ukuthi uma umuntu ungasamfuni ngibhalela incwadi nezincwadi kuphela. Uthi uJesu lokho kungenxa yenhliziyo zenu anenzela lokho. Kodwa eqaleni wadala abantu wadala wesifazane nowesilisa wasethi labo bantu sebenyamanye. So ke awukwazi-ke ukusonda inyama yakho. Eqale ukukhuluma ngendaba eqaleni owadala abantu wadala owesilisa nowesifazane wathi bayoba nyamanye. Ngakho ke makungabikho beyohlukanisa lokho kuhlanganiswa uNkulunkulu akungahlukaniswa umuntu. Oke nayiphi imantshi ke Ncebo ekhipha no angazi noma ngathi nami ukumahluleli onquma hayi kuright khona la ndona udabula incwadi yomshado uma babehlanganiswe uNkulunkulu wenza into ephambene nentando kaNkulunkulu ngoba uthi uNkulunkulu okuhlanganiswe we akungehlukaniswa umuntu. Angikuzwa magama Khona ke into ezenziwa ngabantu ezingenziwa uNkulunkulu ezenziwa ngabantu baze kodwa yeliphi lesonto nduna ichurch noma yini le eyaphuma eMaromeni ngenxa ukuthi bebengambisani nawo lo mthetho wokuthi umuntu akavumelekile ukuthi adivorce basi bethu bana no siyaphuma thina la idivorce evuma ngithi church angama ukuthi akazi phela mina uyabona nje angazi ukuthi umuntu abazala uma Ncebo unkosikazi eshonelwa indoda ungide nanga ngokweBhayibheli udefethini ngokukaNkulunkulu uthi uyakuvuma ukuthi uma indoda isishonile unkosikazi angagana. Okay. Angazi noma wayiqondele ukungenwa yini noma wayiqonda ukuthini. Angagana ngoba indoda ayigana ayisekho. Kodwa uma Ncebo indoda ikhona nonkosikazi ekhona uma behleli ngokwehlukana bangahlala ngokwehlukana wena ungaqonywa wena naye lona angaqomi kuze kube khona ofaka phakathi kwenu then usekhululekile ke lo. Into ekhulula umuntu kumkakhe noma endodeni yakhe ukuthi kube khona ofaka phakathi kwethu sokani uba ngokhululekileyo ukuthi angagana noma angagana. Le yamafa ahlanganayo iqhamuka phi yona? Iqhamuka kubantu. Ma ufunda incwadi yabaseRoma esahluko se12 ithi mase ninikele uNkulunkulu ningalilingisi lelizwe. Mawuthi wasingalilingisi izwe Ncebo akukhulunywa ngomhlaba
kukhulunywa ngezinto eziqanjwe ngabantu bayimisa ukuthi kuyophilwa kanje phila kanjani abantu uyabona kukhulunywa ngalezo zinto ke manje wasingalilingisi lelizwe mase ngezolilingisa izotho ukuthi izinto eziqanjwa ngabantu nje siboyibheka njalo sekayishaya no njengoba beyiqhambile ngiyakulento ukuthi iqanjwe ngabantu ayiqanjwanga uNkulunkulu kunjalo uNkulunkulu uyahlanganisa kehlukanisa ngiyakulento ukuthi athi bomndwandwe imshado ayihlalisayo yile yokuhlanganisa hayi yokuhlukanisa amafa manje ngiyalapha ukuthi manje nina ningena kanjani lapho nikhetha kanjani uhlangothi lapho silikhetha ngokobuKristu futhi umthetho wobuKristu lo uthi nje indoda yodwa inkosikazi uyedwa uma emthethweni nje kaNkulunkulu indoda ayivumelekile ukuthi ibe namakhosikazi amabili iyodwa umthetho kaNkulunkulu umi kanjalo kodwa abayakwenza abantu kodwa ayikho nje emthethweni ishumi lokho isho shothi ngaba nenzane zona lezo zancenza ke semthethweni angithi phela manje emthethweni eyishumi ncebo kuthiwa ungaphinga ngithi uyawazi lo mthetho ukuphinga ke ncebo ukuba nalentombi yebo nansenye kunjalo uyaphinga ke ma uthi uwedwa ubusulala nabantu ababili abehlukene uyaphinga ke manje njalo uma ungalalike nabo ke uya nje kwabebe ake sesibonelo amaNazaretha angithi ayakhetha ebese khokha enza yonke into engakahlangani naye kusho ukuthi ke akaphinganga ngeke sazi noma bakade bathinteni kwezinye indawo ngeke lokho ngeke lokho mfethu sikugarant ukuthi kwenzeka ngaleyo ndlela hayi sibonga babundwana